mu Rwanda mumeze mute? Hano twe turi ni Tanzania. Mumeze mute abaturage ba Tanzania batwumva? Hano turi kumwe n'umuvandimwe Clarisse Light Saloon, iri kumwe n'umuvandimwe hano. Twagira ngo tumubaze ibibazo bike agenda tubwira. Witwa nde bro? Yitwa Bihozimana Jean. Bihozimana Jean, uri umunyarwanda uri umutanzania? Ndi umutanzania. Ni umutanzania, tumusanze hano ku mupaka ku Rusumo. Aho twagiye mu rugendo rwo kubwira abantu Clarisse Light Saloon, aho bigisha gusuka, kudefiriza n'ibindi. Then twajyanye na SKFM nabo murababona. Twagira ngo tumubaze ese ari ikintu uzi ku mupira w'amaguru? David gitonyi ntabwo ari birenze, ntabwo birenze ariko gitonyi. Igikombe cy'isi ugifata ute? Igikombe cy'isi nama nihweza umupira ariko kubera umwanya rimwe na rimwe, ariko umupira uranezera. Vuga amakipe uzi ya Afurika byibura biri ari mu gikombe cy'isi twumve. Hariho Madrid, hakaba na Barca. Na Barca, ayo nayo muri Espagne. None se ahantu ba hari abakobwa bajya basuka imisatsi ujye ubona ku mutwe? Bajya bahaba. Amasaro muri Tanzania ameze ate? Hari amasaro meza aba ameze neza. Ese birahenze cyangwa birahendutse? Ubyihweje biba bihendutse. Biba bihendutse. Ariko bivana n'isaruni yariyo. N'isaruni yariyo. None se ufite sheri? Nta musheri we ndabona. Nta musheri urabona? Uracyarondera ubuzima. Ushatse sheri ufite imisatsi rero yaguhenda, urabizi? Yamenda. Gukora imisatsi birahenze. Biba bihenze pe. Nurondera umusheri rero uzamuzane tumwigishe muri Clarisse Light Saloon ikorera i Kigali Kimironko. Ujya ugera mu Rwanda? Ngarukira ngaha ku mupaka. Ntabwo uragera i Kigali? Ntabwo ndagera i Kigali. I Kigali uhumva ute rero? Ndahumva bavuga neza, hameze neza. Ni iki wumva bahavugaho cyane cyane? Numva nyine ko aba hari isuku ya danje. Isuku ya danje. Ajya wambwiye ngo witwa Bihozimana Jean. Bihozimana Jean. Tuseme mu Kiswahili sasa. Tuendelee? Ndio. Aha. Hapa ni Kurusumo boda. Hapa ndo mpakani wa Rwanda na Tanzania. Hapa ni mpakani wa Rwanda na Tanzania. Tuko na Bikorimana. Bikorimana? Bihozimana. Bihozimana. Ni Mtanzania kutoka pale. Unatoka wapi? Tanzania. Tanzania? Wapi? Wilaya na Nilingara. Wilaya wa Nilingara. Mkoani Kagera. Kagera. Asante sana. Mimi tuko saluni Clarisse Light Saloon. Tunafundisha vitu vya kufanya vya kusuka. Tunawifundisha sana wanafunzi wote bako kila wasichana hata wasichana wa kiume wote mnafunzisha. Kila kitu kabisa. Inabidi na mimi nije mnifunzishe hii kazi nisimamishe. Kama unakuja pale tunakufundisha, unakuja hapa na wewe unafundisha wenzangu wako. Asante sana. Twebwe twishuri Clarisse Light Saloon dukorera i Kigali, twigisha ibintu abantu gusuka, kudefiriza, gusokoza inzara, makeup, gufura mu mutwe, kogosha n'umushinga wa salo. Sasa rero twaje hano muri tour na SKFM mwatubonye kugira ngo tubwire abaturage abana mubazane kwiga nta kibazo. Witwa nde? Mukashaka Beata. Mukashaka Beata, wewe witwa nde? Nitwa Nzirora Salatiere. Nzirora Salatiere, witwa nde? Musabyimana Special. Special, wewe witwa nde? Nitwa Nyirabandusha ubwenge Jose. Bandusha ubwenge Savi. Jose, muri abanyarwanda muri abatanzania? Muri abanyarwanda. Rero izi nimero tugiye kubaha nimushaka kuza kwiga ku buryo muzakora amasaro abateza imbere. Muzahamagare, muzandike duhita tugenda dore bari kuduhamagara 0782. Buretse gatoya. Yego. 42. 42 50 14. Dufite umuterankunga warihiye abanyeshuri igice, dukeneye abandi bishyura igice abanyeshuri 200. Muraza kubibona no ku mbuga nkoranyambaga zacu n'iza SKFM. Deri twagiye.